فرحة الدنيا بميلادك نور محمد كل أرض الله بلا Жолбашчыбыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадыржамдык орнойт болчу. لعله يجد عنده ما يشرب. Жолугууга келдим. أنت من أهل خيبر؟ Пайгамбарга киргин келсе, аларды алыстат. Аллах болуп кайтарды. بالإيجاد. Сиз эмне dedi. وألا تعبد إلا الله. dedi. Бирок о Аллахтын элчиси. Ошондо сен аманатыңдан кутуласың dedi. Казытта Хабаши да согушка катышып, ал жак
Ne? Tokto. Sen kimsin? Aneli emes. Үй бүлөмдү жана бала чакамды алып кетүүдөн чоң милдет. Ассаламу алейкум о Аллахтын элчиси. Ne kılıyorsun bu yerde? يرفق به وأن يعامله Al kişini tınçtandırdı da kanday talap menen kelgenin O Abdullah'nın balası. Bilem. Çındığında sen çın. bul kişinin sözün andan arı uğuunu ulandı. O adamlar. O adamlar. Biz de bul жерден чыгып кетели. Кандай дейсиңер? Макул. Musulmandardın avalı öz vagında uşunday Эмне кылып жатасың, о Али? Турат. Азырынча чыкпай турсаң жакшы болот. jeti vardı. إلى رسول الله. Vesselam Abu Bakr radıyallahu anhu'a sepilge koyul
sallallahu aleyhi ve sellem men erteň jelekti Allah'tı. Bursa erten göröbüz da. Birok bul jelekti aluga uşunçalyk intizarmyn. Allah üçün süýüktü bolgan pende belgili bolat buyursa. Sahabalar Ali'nin gözü orup jatat o Allah'ın elçisi. anan paýgambarybız al ayıgıp kaldı. وقال خذ Oşentip الراية. ağa O Allah'ın elçisi. sırada. ما الذي يغضبك؟ O Allah'ın Cedet dep aýtdy. ثم نهضوا للقتال. Tabutun kötörüp girişti. Anda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın فكان عليه شيء. deri var. Alardın kaybirleri candarında kurum yüzdүүлөрдү kaalasa jazalayt. Kaalasa alarga
تقتلنا من موج الحياة. الله يا رسول الله. غالي وحبك مالينا بتزيد غالي. وعنينا ما انت اللي بيك يا